This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kawai Longkmie kebelatip kerteng kong bijerwan laj penter hak santri kunai tung arja option kelabu dek Mudui hak Commissionariat of Food Safety persya kedukan bread cafe hajan ke Broadway Hotel hak Kendailat kani Longkmie kelam Mudui bakal yo pediang do pizza beladan Ksaiñ yo bakal thiet nak kedukan menak janmiat sautri kunai tung arja option kalau ong bakal phasong artli pizza bar wei rutu he ban lapoi hieng kala ai ki khun jongka dak ba phia marshiteng yo wei pizza Henry markum ta ikhun bahe ila UI badan bakhi epo pisa balashem badai buladan Ksaiñ kumta kani Longkmie kala pha Mudui Deputy Commissioner of Food Safety kong DBS Mukhim kabala kular benle tenge kani gedukan dak ba Pynngat Kyndon andal dap curip benya hak singi nongkong bonwan Hey dukan Kami siput. Isyat winter. Maybe I can playing. Laki playing. Tiki beriulik ya ba meneng ti? Awai tak? Ya ba meneng ti? Ni. Dapat lah meneng kampan tu ni. Kuda. Hey dukan. Ha bibi ti Chandra Rice Restaurant. Longkmie mai. Fan. Kat kum ka jingsiam jonga menin. Namar menin ngawan Shillong tenga lady syah ni ha ayu kanika Broadway Bread Cafe the Baker's Coffee Shop. Te hang tu ngadi coffee bat jingbam. Te hadian nang tu pedeng ayu kan thiet itu pizza ba red atli nang tabat ruti bahe. Te hadian nang tu ngala li phai sayeng andang la poi hayeng ngala sei ban ai bam khun. Henry hadian tu ngak poi perkhat bangan pen saat chwa khandiat ba un kham jam diat ma te ngapen saat andang la pen saat ngala khat na karai itu penbu apleng te ngapen pia itu pizza marshi liang ma ban ai khun arngun te hadian seshphang itai khun bahe ilamut bantian he khtien tui ong yang ki ei mai gini ki bakhi kumne ma ti don bak ngapit nok kloi dang lai I ki don ban laki Ksaiñ ki babun bah kila sedang pan mi to te hadian seshphang lei labu ong tu apleng kila mi kita ki Ksaiñ te hakata kapor ngila yu ngila ring nok video ngila shondori to ma namar ka jing itriem kita ki Ksaiñ ki bami hadu bang la ikan jing ma te nang tapan hadian tu ngala thep no ye gitu te ngong ngan le kundu mo lada ngam ya chakmat ngam pen paun ngam yotu hanu tekamut kani ka jing le kani kedukan kanang pen ma bat kabu jing ma ko khia ikiwe ki nong thiet ki nong bam ki balik bam nang tu dukan ma te nga perkhat ba lada de ujing bam badang chet tu kasni tekamut unum don mo tu Ksaiñ le sik la dai ki jing bam ke bala sa tang ban yo nong ya ladi kila shu di la ka di mo gitu ki jing bam kle perkhat shu nang tak ko khia ki ko ba te menta kasni namar kani nga thiet menin kata sau tarik Julai menin janmiat ak por untuk sau stengi ai te menta kas ngala menin mit ngala kontak no ya I Deputy Commissioner Food Safety Enforcement iba don hang ni ha office hang ni la shumia te iong yang sawan bu complain menta kasngi si sajain santaring ngalawan bu kani complain ha I bad iong insale era badon kam insa kontak yang te kani ka jing mi jonga sakmat kani kalong ba ngakwa mo ba kiwe ki dukan ru kin sim ka jing hikai na kani ba kimdai ban perkhat tang ga jing yo nong la jong hendrai kidai ban perkhat na benta ki pai ba ka khia namar ngi siu ra kapisa mdai bin shulik pan ai te khanang ba kiwe ru kin numnut ban le kumni bakin perkhat tang ga jing yo nong la di hendai kin perkhat ga juga ba kin numde shu la I jing bam ki balasa ni ki balas niu
ngala ai kani complain ni madam mukim te ong ba insa hale ka badon kam insa ila shimya kani ka jing ujor jonga ila shimu nama phone jonga iru insa kontak yang pada insa le ka badon kam kini sini Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.